Hi, jotuna ani khapangni hamjangma yaphari ang tini katal video toipayo. Thangnai ani sikangni video no hamjakbaikha ang belakhe tongthoka tini bhaina ang koyo yaphangching paithak jora nainen bagai ani tini ni topic ngkha the top 10 mistakes leaders make means leader ro kabangma mistake khaye bhul khaye podre pod bhul khaye haibana oro kaisa boy ni no nai boy ni mote ang sanai o boy ingkha boy ni bumungkha the top 10 mistakes leaders make netaro kabangma mistake ba bhul khaiman bisingo mamlaisa doroku 10 points no tini discussion khaine o boy no suine ingkha Dr. Hans Finzel bonke America ni 60 site des no gurigai leadership ni training rogui tongu leadership ni training te buino phurungui tongu baige neta kaham ungnai tamtamo bhul sadhanto neta ro khai e abaike bo phurungui tongu pongkha great writer eba famous writer especially bo leader no tin bo besibak boy kabang suikha 10 points no tui explanation khaike jora kabang ma thangnai gyang kisa sanai a sathani chaya tongkhe jotin thani pilang nakarsano pilani ingkha the top down attitude obong khake joton ya baksabuksu leader obhai khai je borong leader kaisa na saw ba leader sakan theke tolama phainai e abhai khe wansungmani tei tolani decision rok ba tola rok ni leader rok kok nangya hi humani haita yoron yo kaisa example hai saimano top down attitude sakan theke tola jora singchin khaiman ta baksa chini bororong bising khaijak tongu rondi tabo central committee district committee division committee primary level of haike tongu ge bono chain system khlai an order romani abono top down leader ni attitude sakani neta ba leader ro jeprofana order ro nge bono chain system khlai maningai matongu nge omo hai jeprofana ngya kuno somoy ke tolani leader bahaina idea roiman phiaba leader mistake khaimen ke haina top leader ni ko kaise si chau nei bro wan somani omo ke mistake ek number mistake te 2 number mistake ke putting paperwork before people work omo ke kaise metaphor hai neta ni kok se saitong ba sungsani neta no ro saitong baksa buksu om hai ke mistake khai je borok ni nangmano borok attend khaya borok ni neta hnai borok ni je office ni samung ba pode pod samung no si besi attend khai omnon huna putting paperwork before people work borok ni nangmani bon jonosadharan bon public ni nangmano besi jai khaye attend khaya leader hisabe leader ni samung torku office ni samung tongu paperwork tongu ba meeting tong nei borok khaimani saya ob kaise mistake tam khaina nangnai borok rok ni subida osubida no attention besi rona nang nini paperwork no mothai phana ba nini official samung no mothai phana nini public nini sango pango osubidang tongpro bono attention ro nang humani klai yaipani ni netarok bono no mistake khai omuke 2 number 3 number ke absence of affirmation omuka ke leader of boni public no ba boni dol rok no affirmation roya baksa I maklai lai nei ne tsing nai mas maklai lai nei e hai hoya baksa neta khaina ke ba khaiman khaya pa tongman e abhai homani abhai ব্যবহার ba omhai ke saman ke kaisa great mistake leader hangka ke neta hangka ke affirmation mane karak lai sanai nang I mas ma khainai saya ke omsa saya sing khas khailai e abhai ma honai omhai khaya mane na khoroksa leader ni bhul ungtong ha omke 3 number 4 number ke no room for mavericks omhka ke mavericks hangka ke chini leader on bising jotona baksaya wan songmani tongmani behavior tongmani ro baksaya sollaya baksa ni wan songmani kisa alada
extraordinary wansukma rok tongo nge hain bagine dol bai kisa mili thayaro gothok thayaro thang nge bo hai borok no ke mavericks hona oro mavericks tam his sanai kisa if you describe someone as a maverick you mean that they are unconventional and independent and do not think or behave in the same way as others. Hai tongmu hai borok no noi maverick. Borok he kisa independent je o dol je niyom kanun tongmano asuk gothok jagya sadharon borok wansukma hai behave khaima hai borok khaya. Nge borok o party o kisa rebel rok khai ba against rok khai sajagya boni wansukma hai rok nyen. Ya abon hono mavericks. Oro saman hike no room for mavericks. Mane khoroksa leader hangka ke obhai nini sango pangwan bisingo omhai mavericks type rok nongnai bono sujug rona nang boni wansongmani boni sama rokno boni sajagma rokno khnangai sujug rona nang te bono somoy rona nang ba khainain bagai chance rona nang ingesi dolno tei tongmanai inge a maverick rokni characteristic ba attitude borok hai tongma rokno teina rengya hingkena a neta bo भूल खाइमा कलाइला organization ni okra sakra nei tongu ke srai ro kisa kerengku ba wansukna kerengku ro ke tong ke borok ni wansukma rok ni borok ni ideology rok no khna jagya accept khaijaya ge obhai maverick type thangmani sung nugu ge haipana successful na hangkai ke bono rongwi naragna ni nang boni wansukma no bu attention khai khna na nang next 5 dictatorship in decision making sini sangsaro no omhai prai ni tongo leader boni musuk tui decision khlai buino suggestion naya phansa khlai bon decision no declare roi paine ge bono no ma khaine nei buino jor khaimani abo dictatorship in decision making je kono decision khlaina ke jeni workers away discuss khai nang nangke seminar ro khaya nang o ideology cha ongba go gothok nei seminar ro khaya nang buino singya saijung president ba chairman founder nei waisa bai declare ro mani hai khaiman hoke na leader ni kaisa mistake bhul hi honjag next number hoke 6 dirty delegation je kuno present khaima jagao kaham nya taiya organization ni leader je kuno program mo bobu daina nang naikani khaina nang leader hangkai ke a program mo thangai observe khaina nang dagena nang advice khaina nang te ni jebu haina nangke subana ni daina nang ebono good delegation jodi apai khai hangke bono dirty delegation hun ani katha lai hamjak lai samung tangna nang next number hangke communication chaos sung communication khaiprobu sung tik report rona nang khobor no sana nang ba salaya nang sung communication gap ngahake khobor salai mani phelaila hake kaisa khobor no ba kaisa topic no saman phel hake bisringkholang thang onugulung thang leader abrok no hain ba kok rok no tik babe rightly sana ni nang inge si boikhna ke bisringkholang yang nei chaos yang nei ang muitomana 1980 o dangang pro ang apro sikla ayang haina kisa khnama baina wansar ok phaibela hanai hai khasilai yatherok bailai tong ayang wansa ganda mungsang ya phasi khoroksa phaibela hi sairoke te khoroksa bono khnama nike o para sophais tong phailha te kaisa khnaila ke bothajak tong bailha hi sau ge abin bagina tik khobor no sung tuna nang bara salai ke communication bisringkholang thangpai hainba leader honjang nei ro kaham ke khanangai kaham ke bujok laina nang 18 dangago abai ke na khalai bolong bising khalai yatherok bailai tong kuni ro kuglai tong mani ang muitoman whereas jodi sak okhagai thangai naila ke kuno yasi next number 8 missing the close of corporate culture bo ka ke kaisa organization bisingo culture juda tongu kaisa party te kaisa party ni kisa culture juda tongu ye o kaisa party ni kaisa organization bisingo je culture tong samung ba niyom kanon tongu bo jodi missing tong ha ke abo bhaine neta
bo mistake khaima klai. Next number ge success without successor. Tak sung jekono neta bo success ngha phiaba bo thainani sikang snami klang thangmaya bo next generation no ba chrai sikla rong no snai klang maya ge abo success ngya jekono neta bo success ngkhan phiaba bo thai thangke si bon party kamai thangnai boni organization kamai thangnai ke bono ge successful leader hoya hainbang party no wasungna nanga je an successor sabno khaide hine sabno train up khai klangnai phurungi klangnai daito roi klang thamai abhai gari hinge a leader success go khopjaya hainbang success without a successor is failure. Next ge last but not the least, failure to focus on the future. Future ni sombonde focus khainani ringya ke a leader bhul khai tongkha ba failure thangkha. Organizations are reinvented with new generation of dreamers. The organization ngake katal one sognai katal imang nungnai rokbai si thangi tongphi. Tabok nini vision no nini goal no samaya hingke buyu poito sayang te nini loge phayang nai ya apanu khoroksa neta ni mistake ye khoroksa neta successful na hake boni vision no focus kaham ke khaina nangnai future bahai ke thangnai abo clear klai bujongna nangnai phurungna nangnai yoroni kaisa sang good leader hake abo sina nange je smart goal naita smart goal SMART smart goal abon kaisa ni meaning ke hai ke thang smart ke S specific mane ni goal tik bomo ngai e ab hai one sungna nangnai tiklaina nangnai for example taksin tripra ha ke ni goal tam ngai sung thung parai ye haibu size mai ha ke abo sung success ngya nge tabuni ni goal measurable nga nangnai measure map khai manai jat area geographically map khai manai jat ngna nangnai jekono goal measurement tonga nang attainable ke achieve hono made mano mangi de mano rodi talma khikhlaye sung oro tonglia sung thanglaisne buin borok bang ha ba nei yakai de thanglaine kyabo ung de ma ba gehain bai sini goal attainable ba achievable ungna nang ar banke realistic eba relevant sini goal abo reality de real de khai de man kubu sini man practical life ungi de man abo sang manai ne te kaisa tinke timely nini goal no achieve khaina ni kaisa time nang sung time khaina nang 5 boson bisingana achieve khaine man 5 boson bisingana sung mannai eba 10 boson bisingo e abhai ke ya abhai target khai ke hai sara jibon haina sanimang hai tonglai ha ke abo goal lok laya successful leader ro laya ta saimaka je smart goal ke abhai a smart goal khoroksa leader ni vision ba goal smart nge ke abo success nge ye obonka smart goal jotoni sei nangkumani tinini o discussion ni go songo jotono busibai khina ye busia tongkeba hain hai sung salaiman tamke o boy ka class wine wai tha kabang ma khaijang nei jat boy karan 10 ta point tongo ekta point non si saltha ke class 9 ye haipan ang short ke saka busia tongkeba comment bu answer khaimana hinge subscribe khaibaidi ke share bu khaidi like bu khaidi belai ke hambai tinini o discussion no niro nai tonga bagai